Gusii asebali batonyorire bawika baeniwa asikingongo inye chenze abayiri nabasani bono nimedena mwabokire anene bantu bari ko jabana mugondo ritukuri Ijumaa yewa ujibaenda amatanga asinsema eriko baenia bali banyarire bagutonyora kore nimyo tutogo tomengora yido ogyase bali basiriria bamwabo andonsi asemoberete kuna bono de ando mengora yane go cyase kenyurukeri kya liamisiani alia gose kya matutungumbu aliga asogosira ko mwaka gekombe ekerorera uchikweni wensemeli nigongo tomengora yane gocha senseme yekerwa ko remerobeli yabo yo mwaelio yoko mweni mwaka gekombe igo bono lende Peterson gekombe yo bonse bali babwa matanga turera nigo tomengora yeto kwa Ndizi TV mambi yaboniga pio mano mwancho muligeria twikire gase studio pole asichama tichiri basiritie abamwabo abange bagendete kweyaregania egere baenda samatanga litsukulelero Friday nali anene mono kurasoro ngoro Gusii abantu abange kinyangi cyabo cyo mwelyo kikokorekana chinsemo ao gabona nyugo siritie mwiri ogo kero kende mirobuli yekeranire nkwenda muri amatanga litsukulelero tobagane irio bolendi nobole mwekero mo wikororole mie familia na bali abamwe basirete kolende mirobuli agendrete buna korwaso mo former commissioner general Isaya Usugo ne familia abo koro chinsemo cha nyamache gali abondonya to waka pole sana gendra gutwara baremu nonde bwansi bali bayigwete mibere bobe asemambe abono abande barasi bitanda bicinye gitali tuabasabeiro kubwena kwa bwango na inu muhira nenka egere mokole mirubulyo ebwenerete kolenda asebono igo mwanchu muligereria twikira iga ase studio egere tukumanye tukorosireri tukulia wekiagera kwanyora masesenia na Pastor Steven Mweresa abona iga etimu enkonke gima Ensakia twikirega iga nchamano yo mto Brighton makoli tokubwaterana amakubaya mpe ikoro rindia mioro na andre tore timajira konyare tore eri kubano rumetendro nebumbinero this January ye kirende iwonya sango dokonya nande mete kare kora arwara nali kora maki immunity ya era somo kora arwara ke agito arwara iri ko ikara serious abakubana aro ifumbi nige ichire lakini rende naboto gasa mpaka tukuli gabona mwancho murire twakomanyire nga asebono igato tumere ujumbe otatabye nga ine wasoira sumuru bwensa kebono mambeli tukulia Friday mambo ni pole pole asenge njoli tukoneli yengi bagote the shortest day yani members day yani ntobwati mangana mange matambe mange twara kumanyire kulende igo ntora akora ntogote ngairire pi bado naro bwenerete kumanyekero ekoraga chinsa giteiga tukumanye aliara sa magazeti yeli tukolia lero kulenda sebono team diaspora team apana kosa team following team chini ya maji tubareganie bene kurajinsa macha diaspora munyakiro goito Kennedy Mirieri Gisemba bakubwatana na Jared mtoto wa jirani Eufemia Mora Fenombaso Frederick Mititi Cypriano Ntita Divina Onkeo Caleb Mwetui Yabolabani Onami Joseph Kinyosi David Kimori mashabiki tonsi pikura chinsa moja diaspora abange sana bago tubwati yaba Judith Hill yaba Junitai Jackson nomongina Salome Korwa Arizona mwensi pi tuabaganire litukoli yago so tukobianda onsi asumule na mugo tomachi ujumbe cheno egera tuligerire tumanyanga ne muko pamoja na sisi aigase county yetu ya Kisii chibunge chonsi kiandano nsi asora sokubwati murobele kurwa tubariganetie bene yabo Nyasimi yabo Sagini yabo Felistas Keystone Chari Savanae kiongozi mwensi pia selibwa tubariganike gima Nyamira County mwensi pi Homa Bay County Nakuru Mombasa Kajiado Turukana Baringo yani chinsemo chonsi twabaleganire bene ekiokora bono iga tutumire ujumbe namba neri gorabu ase TV yao otumanyenga nkayo tubwateti kurwa Facebook no turalia live Ndizi TV News Digital na bayigo ensemo ya YouTube na tubna Ndizi TV News na enda bogo ntumira mna inche Saron Tita wetera su mtandao no Facebook na bayigo nyoro yo mtu Brighton makoli gali mtandao yo Facebook egaro sangane ntwa subu amasefi Kemi Motangi koronyangongo baba no mwana Joy good morning andonzi asimole Joshua Uta na producer yomorobilio na intuga igakurwa se studio tuko pamoja hadi mwisho ego mwanju morigenda utomo ujumbe au totenga kikwa bokeru na sara otebina
enambira siskini egora abune ro tenga kikwa bokire ngagioro beriti ke bakya aseritko daro senga kioro beriti esabari yao litkura bokontoro jana boro kiwa ambana to kuiroberia ko weekend ko jakware ko enda se skuru kero tu wedemo ematem naro kirasi 12 bara sokera na bara kumatatu na bara kuchumaine kodento to kumanyina matemo yekerara soka ndoko teina skuru kija korete biya ekero to rojina ensemeri yo kumakia matemo ya kore na bodo ji monyono na matemo ya sego soka rera la bodo ko ndika bodo kurero to jiko teina ngakia bodo kwa sego jake to kujama to kara bodo ko igar weekend ya ta go soka gara soka ko weekday igon to jiko kumanyina le anda to korekana imena isko ya Gusii aba Gusii osabara ikurua sensemo ya Gusii endoro jena nigo ba koromoki mono ekerondo je bakarko jana na bawasiri litukoririria muisonde banyone de no mwasiri kwa bosombi Mosombi kibijumba murukomen boy gombanyone de no mwasiri bwensemeri ya oborendi boyme gidira kindiki litukorero ale ndoro jabara yabu bakarko jana no mwasiri bwensemeri ya maje mto biruto tana ine Alice Wome uno koragana naba mponsi balenge monto daro jonya libo mugabana we county ya Nyamira namoroje biye gora kinabanya ne bicha tage tu lakini ndende apara ibaito mbalengo abunge bonsi imate to bwata babunge 13 ikatubwata jibunge kianda ne kaunto gatwara inye Nyamira kwende bono niko bajita so libo elimo buna aba Gusii karwanda to kwana yugirima hani gagoja ekaraba kaba Kenya aba Gusii bakubule baraina bakwana ne yugirimo enna turaskyo juzi Gusii yatigire magega achibaranjira rosigubuya metisaro se kwara sense mende no ine chibaro konyore jeji double jeji double goja bune yebane garuji toywe bune yebane garugoru ensema yasune goje town bane kwano jasune korna ya soseri kabisa tuwe kabisa bana dio kumana ne town yogoso atuzukurira baraibe se gojamo bonyona twanyora magendro ya atakire asorongo rwa Gusii. That was a good show baumberetera no mwaziri which seminar baraibande vai ni cooperative amanyangana Gusii into gwenete konyora magenderero onya chini stalled projects chirororo barore nchira chio gukora na indirende babe amo bakwana siri ugirimo egere na intitorole gose umuraibwense na atari rorongo rwa Gusii na some basket of goodies na into atu award bunagenderete gutarira chinsemo chinde asengencha baraini go bakwana niri ugirimo mwisonde igaiga na alenga serongo rwa luo Nyanza kwaro chibuna baraiba chitamo ngwaro chibuna igorete chi project and chi project chire igorete nchiri konye baro siri bune serikali ye county no nyo baeterendeza wadi ende akabamenta amangana ya magendero na into that is what we want igogo ikabachamo okwana neri ogirimo tororenga na into muraibwense na tutarire buna Gusii rogongo rwa Gusii ekina kiekerenga biya kabisa ni tukuri Ijumaa na twagateebie Sara bibirikali matukoni gara 5 Yesu na timoteri tukeke nyasaga tumukali tuko ya 5 kabira kara koro botonga sendia karenga tumugete tumugeteria 5 na kabira kara koro botongi when Joshua na Joshua na ba tutaipa era kinia karogodigele kalenda ya Roman abukare enja bwa 80 days kanje gote na dinde ndira kwara kumisana linda kilende unjore na ote tina kote inde ndio kumanyese sege chiri ekine kinganyete mono kabisa na rogende mono boygo Roman calendar ya bwa 8 days abukare kimoro bagajote kabamba ka 7 ujibusia njengo tenga kia jide ka 7 days karonga kinande calendar dangani ngonyeroseti njale ngo kurukale ndo bwa 4 class na after death AD na PC ebinde bino maite kabisa agenda ina ebiro ate twara changamka no mambo kuri ndio tuna na sinsa meje SMS tura manyana barabya mwatumiri SMS yenu maudo dina no murime yumuroberio owesaki Asante karongo bwata gwethera ase fan page ya Ndizi TV News Digital ndo chinga muligererio soiro kabisa na ndo tulikire chiujumbe ndo chinga kiongozi Safanaya Onserio agoteba good morning Saron Tita na Brighton Makoli good morning to you agoteba from Riana Bonchali Makimi present with Simon Atuti
Mogendi, Dennis Mbusurengia, Toto la Kisii, Robin Onyando Simba, Yariana Malaika, Wechiredio, yes, Amenya Basweti Kamondi Oimeke, Abwatanete Maleta ya kabisa wono nasiniriko ya soma tima ya naburukania yande kulende kiongozi Safana Yonserio tuanyolira ujumbe yao mpia mono sana. Matunda Teresa agotebana kibu akire mambingia watching you live from Kapsabet Bomet, na watakia siku njema kijana yangu Jaden Oseko na mama yake Elizabeth Akinyi from Bomet mbia mono sana. Keyston Chari oyonelisha bikirito kurwa chinse mocha mwamuri ya ngoga aleminyikwa agoteba good morning akabeka lisase Ensakia mambia asante sana. Eric Okari omoigwa baba gichoncho agoteba good morning team Ensakia. Sarah na Brighton, good morning to you. Agoteba Friday from Sugubo PAG with my dad Richard Mose, mom Josephine Mura, my brother Moses Walter, Faith Walter, Vivian, Lena, Adriel Bisera. Tuko live ndani ya Ensakia Free Friday hadi mwisho. Biamano sana. Zablon Zalo Koza agoteba Ayora South Mugirango tuned in mnapotambe. Jeffrey Sure agoteba Sara na Brighton na bakwaniriga kikuru iga Somalia na inche mwanginyora kuru Somalia komo kwani abande ba diaspora na hii Gulf ama juu iko vita ndio hamwezi itambua. Anyway kwani mamo minto Pacifica Mora Sure na tato minto Sure okeyo pamoja pamoja na abana ba minto bonsi. Jeffrey Sure bwe murunganire sana agoteba Somalia senga nchutumaete betetensa bangana ya echisege na kitotaliko mukwani. Jeffrey Sure sasa umeingia kwa register. Togusaba kwabera kulende mbiyamona soko balisha bikiretu tutakuwa tunakusalimia kila siku uno ulikuro chinse moja diaspora. Moses Omwega agoteba watching live from Keroka Sante. Evangelist Jeffrey Moronge agoteba good morning omoteli sabali ye kurwa Nyantuga niko ndani na wife Christine Mora. Labane Onami kurwa Minneapolis Minnesota agoteba good morning asante sana. Charles Luanga Ugato mwalimu Charles agoteba kurwa Kinguso niko ndani ya show with my wife Jacqueline Kwamboka agoteba tali kurwa rono nyena sinini nkorere Jared Orure Maturity agoteba koronya Chichi Secondary School Kemera Ward bugetutu kwa masaba agoteba nagendrete kurigereria omwigo babagetutu nere Thomas Ondari nimete nalime asomurobele kuro bugetutu bwa masaba agendrete kurigereria kegima na mashabiki wote bali mogendrete gutuma chujumbe na bali mogendrete guchirika. Let them come. Tigachiche ekiagera wikato chirigereria. Welcome morning Ndizi TV cha Gusii. Moses Vini korwa sasa meria kyoga wadana masabi kyonzi mambi engia wadana cha ya mambi Gusii nere kutoka Ndizi TV ona mambi wete cha onje cha ngwana na asaro na mandazi ikobona soberete wono ikaranzo ike kuma na kitoko nye cha yao ndoje sasa bronsora kosa nena ncheketi ya sensa meyende wadana wali meyomorobelio pransema ya South Mogilango nonde ime yomorobelio Moses ya menya kumajoge bora bukosi juensi magenje nonde ime yomorobelio mbaka mwele wadana #Ensakia Friday edition Mommy Animochere Ayera Queen Ayera Winfred David Zami Ayera Wilson Ayera Simeka Nyanga Moture Vincent Douglas Nyake Ulura akwatena baso ime yomorobeli atrekumweba Enoch Zagini heri kibasweti momigi kurwa gitwebe komo mbaka omwaelio kiri steringo jinsa majirjao basi nyaboterere amolio kana mamu mwabomberi nyarangi zinia digalia tena present makimi in Nicholas Yogega de ambekera watera konde wenzi kwa evangelist Nicholas Yogega tuko pamoja ekarbale nomorio ya Juliet na abana Shelley na Bildad kurujinsa majirija Nyansonge stage baadhi tibari kwa moja kuboti muroberi ya senjera ya bene. Jaris Ruango Gato anasema ya kwamba kondani ya panduki ngo hadi tamati. Heri kibasweti momigi nerate anualime yumuroberi. Onalebo Nyabayo Fred anasema ya kwamba na nje noonde ime yumuroberi. Sinte Nyaboke adeana na nje na boke rabia noonde ime yumuroberi Ensakia bono mambia mbia mana sema ndio tumaje SMS yenu genda uchitoma senjera ya bene kwetera sena mbira saskini yurabu kwetera sema yemitanda ende toma gosuka gochibo sio kana manga ndio kurakana imena isiko
ya Gusii. Asante Douglas Obure mbiamono sana agoteba narigirite kore jinsemo cha jogo agoteba kwani Brighton ase studio. Asante sana Douglas wakire bya kwani abantu ba jogo kurega sumochie obosongo. Evelyn Bikoro neren koro jinsemo cha Mountain View Nairobi agoteba hi my good people, it is free Friday, tunangoja kwa mpigo sana. Salimia my husband Ronald Ngala, Abana Michelle, Chantel na Gifton, tuko pamoja hadi mwisho. Chris Oyunge nera nkoroje sembo cha Westlands na obana na Chris Orina bagotebanga free Friday makubamba isikose tafadhali, tuko ndani hadi mwisho. Pia mwana sana Chris ayuna mashabiki koroje sembo cha Count 047 Esther Ngwae nera nkoroje sembo cha Kitengela Kajiado Kitengela agotebanga niko ndani kwa mpigo tena zaidi bia mono sana. Nindo cheroda sota kura jinsemo cha Josam Ogembo agoteba bana ba minto na waona sana. Asante Anetu Moyo oyoneli shabiki reito na ande classmate kura jinsemo cha county ya Homa Bay agoteba Sara deski na kuona sana gotea Brighton ndani ya mjengo bia mono nere na agendrete hata kama napata 1 2 3. Tunashukuru sana Anet Omoyo all the way from Homa Bay County. Asante nindo cha Samson Rosso kwa machoge chache na iragoteba bana ba mitoto shangia ndani free Friday leo, hatuna mambo mingi stress ni kando, tutegee muziki vile inafaa. Asante Samson Rosso kwa chinse machoge Mbolidia Mora kwa chinse machata kagoteba gotea our area MCA Jimmy Kenyanya mwambie tunapenda kazi yake sana na tunapenda kazi ya Ndizi TV especially Morobilio Ensakia gotea Brighton ndani ya studio. Tuko pamoja hadi mwisho. Salimia bwanangu Jeffrey Onyancha, Abana Sierra, Jaden and Hayden, tuko ndani hadi mwisho. Pia mbona sana sa Divina Moranera kulika Koronya Marambe agoteba hapa South Mogrango, tuko chonjo ndani ya show free Friday, tunachangamka stress ni kando gotea Brighton ndani ya studio, tuko na nyinyi hadi mwisho. Gotea bwanangu anaitwa John Ongesa, abana bana Shali Kenyanya Collins, Obara Ambrose Ogega na Gifton, tuko ndani hadi mwisho. Mongina Nyansi Avoka nerena aligetikuru moto kuba Nyansi Avoko ndari agoteba Noali Melusia. Asante sana nindo che Jen Barongo amona Evans Ogendi na obali mwana Steven Junior Mora na Rose, tuko pamoja mbia mwana soko nda gutuma chujume nechi nyingo yo mtobo ito kabisa katojisome ekia tujisome dirende ngikia garotoma garwa tumina itu katojisome manjumuli wenda gutoma ase mambia boniga kertukanda sansa merinde mutumo gotokana magana samagaseti konde sara ne lina ekero nickname nayo kwea gosino mondoko Nebo kwea lakini mono na abantu bao kwa kero ba monto ko nickname justo no na boto konya nickname nayo kwea gosino mondoko mono na abantu bao kwa best nchira bakoro kore binto nchira ole they give you that name bia kabisa one ntonare ta kumanya nickname abantu bako ire nererie ni goro monto mo bego sini goro monto mo medana bako nickname yo monto mo kia monta koro kena nyamuaro iyo igetaigota ndo koro ke na no bade nickname so ratware oso monto koro utari koro kunyaituka lakini monto koro kanyaituka yani ndende no monto myo esa marita na rokwegwa ona marita na rokwegwa amabake akwara rie nickname yekwegwa ni yo kwagacha kusino gutagora yes okonyona ne gutagora origire ne ira kwagacha no nyine skuru ali ntuaeta bali mu nickname kulingana uno mwalimu ali gocha munonya ulengo motindi nyolengo mujamo nyongo mororo no na marieta agatumikiro na nekera gosomi. That is, I remember your motto ali kumoroka Mr. Say This Mr. Say This olaga tsomi mulimo chemistry Mr. Cleopas no ali bado ali gochote bali akuba dictate mokolika notes agoteba okay say this say this now
tukamwelie tili Mr. Say This. Buya kapso manju muri twenda sense mende studio to kwirana to kwirwe kasa sidi tukurara ba ko daigoro nyumuro verioli yubogo to my baby asyo kwewera liga sari 10,000 kira tuko 200 kira a week yoto yuko the number iba bweteri tukurigoro ande tukurara ndo juko mubui 10,000 asemambi yaboniga aso ere weekend yokwirana to to daigoro yumuro verioli bo kwenyorera ekewa ya 10,000 kira litko mekuru imendisti guru station yawe ya Ndizi TV ene njere yamo yoko gosira usuko gwake yo wekinia no kwegendereria igo litu aba bibeli tkuligoro mba kumia singencho nko bakwa na tore mambe yabono asumurobelio Gusii aban blaze no murobelio bwechingero na papant virus ndubwate amalieta yababu yabo nabono igarende tibweba tukwirana ngo kuinyoritore kolendo nyo kuinyorete gendera gutuma anya tuinyoreti mbono gosoa tutarudi na ende tukumanyie asenchira ya bene kigima igobona tubaisa gosuka Ndizi TV Ubwansu Bw'Umugusii Maete chiba senguru kuchira marieta mange sana ekeboko orwenyi yudo amagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use obwojo mutakeire skuru chegwiru abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware chiri buga ikomi kira lituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa igoko genda sesi miao ya koboko lipa na mpesa genda say baby business number 51 54 50 account Ndizi okubeka emya yemo yokai unokubeka chintunda chinyinge chance yao yobugwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use Egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchireni kiombe ya PCLB ne namba ya 002660 Egosoriye ni yabantoa bali miaka 13 guchigoro. Mchungaji Murobe Peter wa kanisa la Gospel Embassy Chapel anawakaribisha wote kwa mkutano wa kimataifa wa uponyaji, miujiza na ukombozi. Sasa ninakuomba ewe Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu uanze kushughulika. Utakaofanyika tarehe 21 Januari mwaka 2023. Mkutano huu utafanyika katika uwanja wa Kisii Primary kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa jina la Yesu ninamtia huru in Jesus name. Terminate your power. Katika siku hiyo laana zote za kiukoo zitavunjwa, waliotasa watafunguliwa, waliokosa ajira kwa muda mrefu wafike na certificates zao. Kwa miaka 10 bila mtoto. Fla tele. Aliniuza hivi after 2 months niliconceive. Leo hii mkiona ninaitwa Mama Boys. Sikiliza, magonjwa kama vile kansa, ukimwi, diabetes ambayo yameshindikana katika hospitali yataponywa. Bwana Yesu, asante kwa kuniokoa. Nimekuja uniponye. Na wagonjwa wengine wote watapakwa mafuta ya uponyaji. Wanaoota ndoto mbaya za waliokufa watakombolewa na kutiwa huru. Wale ambao wanategemea Mungu kuoa na kuolewa watafunguliwa. Waliofungwa kibiashara hakika yake watafunguliwa. Pia kutakuwa na kupeana vitambaa vya ushindi na nguvu kwa wanafunzi wanaorudi shuleni. Huu utakuwa ni mwaka wa mwanzo bora tunapoanza na Yesu na kutembea naye katika mwaka huu. Usikose kuhudhuria mkutano huu, maana utatoa ushuhuda wa kipekee. Bustani Asili Herbal Nutritional Clinic aboba beire asubu bwenyubo wetani myake 20 insejumu na gitari obomonene Dr. Gikonyo. Kwa zaidi ya miaka 20 tumekuwa katika taaluma hii
na kwa hivyo tumeweza kupata ujuzi kamili. Nigo bono begenire n'oburwaria bw'amariogo yemete. Tunashughulika katika matibabu mbalimbali kupitia madawa asili. Madawa yetu kutoka nchini China, India na mengine hapa nchini ambayo sisi wengine tunafanyia utafiti. Tumeweza kufaulu kutibu magonjwa ambayo ni magonjwa sugu kama vile kisukari, huo ni ugonjwa wa diabetes, high blood pressure ama shinikizo la damu, magonjwa ya viungo ama arthritis, magonjwa kwa njia ya mkojo ambayo ni tatanishi ambayo tunasema urinary tract infections, magonjwa ya vidonda za tumbo, shida za kifafa, magonjwa ya kifua kama vile pumu ama asthma na allergy. Barentire chimashini chiye kyekerero asobobwenia bwokorenga na kumanyu burwaire. Abanyagitari babwate nigo bari n'obumanyi obonene bw'emyaka emenge. Nkorwa barabokoreri bwabo kere wiki ritukoria Jumapili nigo bagutuka Millennium Lodge Ikonke Imeji County ya Nyamira. Ritukoria Jumatatu nigo bagutuka Capital Hotel Imeyo Muchie Okisi. Rituko ria Jumanne batuka New Star Hotel Asumu Chokeroka. Rituko ria Jumatano nigo bagutuka Nyamira Hotel Imeyo Muchio Nyamira. Na boigo batuka Ruba House Keancha County ya Migori. Rituko ria Alhamisi nigo bagutuka Geostar Sirare Asamange Bakiresini Bustani Asili Herbal Nutritional Clinic Asobobwenia Bwegenire. Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusii. Jumari Ndizi vile kwa kwa sensa mirende ye studio to kwa kirambe mbona kwa kwa Ndizi vile robwansu Bw'Omugusii bantu ere na sensa mirende to kwero ikasa magaseti edit ko lero kundo za kwero ro to kwa hotel goro yorwenyi ebese emete yebo kunya chimbongorore 10,000 wede na ngama kwa maigonya ngichimbongorore yunya ngachibese chiko na to mete kunya tutara to morobire kunya turaja to atedia mantu goro yebese ngaki goro kwe skuru fees yaro kwana nini yaro kuregento kona yaro kwa bekire miao na ukuma feo kwa nyorera skuru fees kwa nyorera lakini ayono tukurwa karatu akoire 10,000 korina kyo karonyo 10,000 yo muntu muri kera bandi banyora dedi tukuri ngo tebinde pare banyora dedi tukuri goro sara abono lende beta buwe katobe kutwenze to kwera so muntu binanga kitege ko ba abono manje muri nigo emio na kubate mi simia ime 200 300 400 500 bageri korina ne mio ko mujeso go shirikinono nigo ko genda sense meli ya mpesa habi ya mpesa karo ikira sense meli ya mpesa bino jemne tv abo bina na Joshua to awada na Joshua ko begeira abo karo ikira sense meli saranga gyo karo ikira sense meli ya mpesa application ya simia no twara kabambe no twara smartphone kagichobwate application ya mpesa ogende lipa na mpesa alafu lendo enda se pay bill bagotebia nta business number nerega bwa TV yawe erine kale mbaliri abo isane yemo isano nye isano enoti erochekaine buya nabakiri isano nemo igo 51 54 50 arafu lende ngo sabere account name 51 account name Ndizi account name Ndizi NDIZI mmoja kwenye nyatamba kile baka wachire business number ni account name Ndizi alafu lenda amount emiemo yoka okubeka sentunde yemo igonye gotete kubeka chintunde 10 nabo kubeka mie pako iki 10 igo gwachesire 10 times and mara mange buno kubeka buno kwementara libagali olyo kobo mubwike gimachiri bwechi 10 ni gochi murege to chirerete na maisao ibono mwancho murege to beka limo
okire okay narora bekeri me bati auto kumanya sere andonyore kwa beiru mubui narora bekimara mango nyoro beiru mubui igo bono erwanerere the more ugobeka the more chances chikoba increase tigeka kwa bekire mia moyoka igo ushaingia ndani ya mchezo no mchezo yetu atebeta is 18 years and above. Tetia bana bake wikotwale kibande wikotwale mpesa ya namba yaso kubikura pesa gochi tochiesa ukale kuruko kiambe mpesa wikobeku limaye gocha kusematirita so you see ebese yeko ba cancel igoto gote batali na new chesa igobona chesa responsibly chesa kwa makini chesa kwa imani asengencha bange bebwire korori tikolia Jumatatu temeti wasendare drill nayo koru ya 200,000 ndotebi kia korora kinende 10,000 jiro 10,000 jiro jinchiro ekarato chukolesho yes Ensakia bono igainche no mto Brighton tukubata na Joshua uta tukuburukani gedre kare wichi gukorwa at the end of the program konyora turumubwi lakini tukoli koraso murobirwe chingero saru sikurire yabu ase machine yeto Robinson Meraba ne robwete ase murobirwe bwechingero show tukuri goro yubate namba ya 0704 Egakorra 56 yes oyo Robinson Meraba nero nyatega kuera chibese litko ligoro nasense meri aba buibalenge igoro ibalenge batatu litko ligoro katwaja geta somoro Ensakia mere ni munyangi nero lyobwete mambia somoro Ensakia to namba yalo chakra 0723 kaira 031 yes abono nero bwete litanga Afeka tukita sensemo bon tukatubwati na litukulia chiete ketwa kure tomuro Ensakia tokagenda Gusii place Papan place ye kore tuno musubati Petronira Mokeira Kennedy Nyaboga o namba ya 0720 ekaira 65 nero lingomo bya sensemeri ya Gusii Papan place igona ndo koma ano na Robinson Meraba nero bweta sensemo ichingero sho ye kore tuno abaga kamba bache setari tukurigoro basaje tukurigoro mba werete kargonya to mongno yo mambia kabuga mambia ibono nae gaki rero se nayo kobo mubwiri tangane so murobiriyo ngirendo kanyete nkiyoganye to mwanchu murigere mnyoka gabwa sempesa ntaitobwate simia wegere togende moja kwa moja ngora nyamwabwatire gisime mwensi pi aya twende kazi genda gabwa mpesa ushafika huko lipa na mpesa like that weka pay bill I mean pay bill yes itakuomba business number abu asiwekiro mwanchumule nataka tuende tu pole pole business number weka 515450 sijui kama tumefika hapa sisi wote tutatikonde magiga alafu kisha weka yagusa vile account name account name bantebeli account name beka Ndizi yes NDIZI amount ikore yago sabirabu bekemia na ndirigere kabisa mete ndiro kora bekemia kwa bekeribu digit beka digit sato ejire 1 emia am 00 abono 100 to bekemia ato bekeribu etabanya kwa etani eribu lakini mono bekemia eribu iyo karate to bekeri buni gochiesa mara mange mara 10 na igona lyo kwebwira yes lakini mono kora bekemi boniga rende ngete bono gaki yagusabire pini tomotaine lya kubeka ya ine siri yao pini ya pini ni siri yao kwa beki wanende batabu imekwambia nini ono ndo jena kwache ba sonye kwa bekire subiri na bono gendre process yeyo unatoa kwa tebi go machumere mbye mono keronde to chigo CSA sege wasego shodi yeyo na ndo dine ancheire nekyo bekiri BCLB namba asante sabali mwa bekire ndo chenga mane chiatonyirange asante tumekuwa pamoja ndo chenga tuachire amo ekero kwebire producer itira beranya kubeka gabwa TV yao egorore enambe yubya business number UR 515450 to baisa goti wama ego mwanchu murigeria somurobelio yo ekiagere ne weekend tangani na watu wamejizolea watu wamekwenda nyumbani na pesa na kitita cha pesa 10,000 saa hizi 10,000 tari to kunyora raisio mai gabone ngakira nyore na twago tebi anto to kunya kuinyori mwanchu murigeria kartu tare kasense mire magase kuri gorosara egito seni kia abanyanyimbo kia nyanchwa kiara bereke okwanekana kiara kore mirimo ya yebuya amane tenda kazi wao ntwara nankia bwata
aba begetari ba konya ba ibire binte binge kigasi matresi bitanda aba begwa baba turi tukore gorobo igo musa yomo na musa ebu miaka ya igatu igana baka wate miaka 25 mpaka 30 Brian Mishira mayaka nabo okagere ose obwate charges ja development against minor kikore kia korkaltange mitinyebere ya edira sense meri ya chogo ekero musajo yegetiwa sense meri kambero na etwe bond ida te bulende kina kichikogenda kurende ni gata mete go ikase county ya Kiambu ase abanyanyi baje ba motrase ba mo ligerere tibaga motres baka bakanyora se county ya Kiambu kubono litukore goro musajo inabwate twe no arenga sense meri ya nyanjo na tukwana no are nyanjo ari ngoirwara sika. That's good. Ikabono roje na abanyimba sense memba ndete gukora emeroberio yabo buyana kwene kibone gitasenikyo engukora kire amangana yobosari asense meye ya Kitutu Central. Bwana usiasi anaitwa namna gani? Unajua utenda kazi wa watu lazima upewe kipaumbele. Lazima ngote vinde bana mmeteto jote bana mwesesi na roro DCI na raia musab county police command zote abatumbara ali abange baka investigator maroro mujini ngote biko toje usugoji bosiku ndio torera mwajibiri kasama gasediri tukurari ili tukurari ni ngote lakini ngeta sen kenyanjo ya kwene kuna oborendi wa beire boisain obuna bobo koreri tuganite kurwase chinse mochionsi korende nyanchwa congratulations and gendrani mirmimi ya mogokora wetira suku bwatran. That is now the delivery tuganite kurwase chinse mochionsi igoto te station jones abanya bobons te bakore mere moyawia kwene kino bosalingo era bana marwa nguboki neta kire kwera kire tasirga nyanchwa korokyo ngumete ngokefuliande kubi ikyana ningo te binande asibajete bakabwata mbanya wale tenande umuntu wamukonyoro lindi ndege asigitigia chomo Kenyatta International Airport endego kwa ndari apo no azine kana ngote konyoro lindi egali ndege yalenge runway kile bakakote na yaya mukageru ikora ndege muntu nara nandi nere narete wow nere narete hiyo ni kazi safi lazima wapatiwe heko lazima wapatiwe heko kituo chetu cha polisi chanyanchwa kazi safi tunawafuria kofia teto enda sama gazeti ili tuko lia lero kunombate gazeti ya The Standard na inche botambe ni ngombate gazeti ya The Daily Nation se gazeti ya The Standard lingana liro oboliton dirigoro yemirobelie bekire ase hustler budget kero hustler budget ose budget yatagani ya serikali ya Kenya Kwanza yero kirina hustler budget ngaki erengede ojigokora ase gobekwa sense ito ya Kenya anekero erengede ojikoba 3.6 trillion iyo nerire budget ndangani ya Kenya Kwanza ainzo nyorira sebeji ya kane ya gatano na limo kero toroje na mbarabia bagochi osengaki serikali erengede ojigosili rubles asense meri ye tax bono abali babatumeki begisimi chakabako ni bono yana kibuna transactions ichikoba injikobeke regulation ngete chikwendende bambara byaba bagutumia transaction resimi bagwa babangana yogwakana tax boga sinzema ya fiat system nigo erengete bina fiat mbachikobeke mirobeli mangana electronic task invoice management system boga nindo jena nonyene trando do ikobono jiji echikuchiboderina wikabachikwinishwa na hundreds pay rental income tax bono go chi rental osijirando tsinjiko bayira buna ngwakana bale tax tutama yabone ndegera jigwa fitara rent ndo jinyeriri gochi bosio ainaro airoberto asikasete dizande goro ye hasura budget iyo ekachikoba ya 3.6 trillion asensi ya Kenya kurende boga sempeje ye entangani nemurigirete ngakyo mu bwazimiro moja wani Kenya Alliance ekerondoje bakurawa na Kalonzo Musyoka amo na matakarwa banyaride bawukwana igoro yamangana igoro yo ichikura jirije unyoro no murai bwenzero kutogera mudona atabuna omonyakero begombiya IBC na takete watcher bono abaraya bukura somo bwazimio nigo baso kiri baterina bono audit nitakire ko korubuya asijikurejo ekero ewiso proa ekero montoyo makuru ase obochori gose kyobekira nyana ka sokana tabuna Raila Odinga na rubwete chikurejo kunne bono baterina ntoto to koma yangaki ibintu bya doctor ende omo candidate ekabu chikura abega sebeje ndangani nemrekete ngaki prime minister ya New Zealand anyade kago kwitimeremo
ekero ebintu byanyarete bigo turn away ose ebintu byanyarete bigo sareka sense meri ya New Zealand tujunyarira yose obugare eboigo amabori atabwate amachibu nigobona anyarire gagwetanana igoro yogo kwa bali banyarete bago kwa sense meri ya Chuja Dam ekari gali anyarete kego swamalia abantu aba bagasiru babwaye ekero musaja no musubati ukagire kobe girlfriend yae asireti obugima bwaye kurende niga amabori ara manga taranyora machibu pero naroje sense mugete yemitandao naroje na mukao musajo nyagusira murugi bo musajo nyagusira la otana yaya muswadi yorenge metimo manyeti lakini ndo musajo one esa yenecha ye business yakora abaranyora nabwate abantu bakora bonjournere erende nabokora negere to musajo ngende amaso amaboli ataranyora machibu ni enderede kubwate gosingerera egende gyanyate yakora kana sense meri ya Chuja Dam ayinara oborta sega seti atestandali konde nichiko garo chimingo tabiase obogali bia mono yo mtu Brighton ase gazeti ya The Standard boy go mangana tali manga omo na ase gazeti ya The Daily Nation ase nginchondo chenga amangana irobolto nigoro ye budget igiyogo chia kurariwa bwango iga ye shilingi trilioni 3.5 nemo eyure budget ya hasla gose budget ya serikali ya Kenya kwanza for the first time ase draft 2023 policy statement kolengano muri kibega gazeti agotabanga kurwa se budget yo mbarororo bagocha ko ba winners na mbarororo bagocha ko ba losers kolengano muri kibega gazeti nigagotebanga omuraibwense Dr. William Ruto nigo a prioritize oseniga tanganiriye amagendero gete ase budget ye monasense mo yechisemi obwacheno amangana infrastructure na amangana yobolendi na raire kipaumbele ase budget ye era somwe yo mwaka 2023-2024 kolengano muri kibega gazeti boigona muri kirete the winners baraba bale mimono abwase baracho access cheap fertilizer as state funded subsidy continues murobeli noro twatebya bale mibeli kie oli kweliki wa wikaliti kuligoro actually aboigo abali yes amangana ya maoyo igabale mimba chikoba the biggest winners amangana yabo onchoria medium small and medium enterprises micro small and medium enterprises mbachiko benefit sokonyora amangana echiloni na amangana hustler fund naro nairo bolitogabo ngamba chikoba winners boiga amangana echigasi abaorokigwasa amangana yabalimu amangana yabanyagitali mbachikomento more than 30,000 teachers and more health workers mbachikoli kwenza mwechi yobochenu nechikobekero chibasa chinyinge amangana yobolendi banyanyimbo nebyombe ao na barabibekere chibasa nomorobelio safety net amangana ya elderly na vulnerable groups na baromba chikoba ala winners abali bago chikoba losers na mangana yebonchele ose businesses bono ebiga bire established asengenche mangana ya VAT amangana yogo chakorwe bango mobile money transfer taxman mangana Safaricom mangana yokora transactions abantu mbachikonyorobo kongo hustlers abantu baliba konyorobo ke bado watakuwa na shida landlords mbachigwaka na ibango iyo bono nechikobo kogosa asokomenta kwe rent ndura manyarakini ntuganyete consumers baliba gutumika mafuta yechi petroli consumers no lioko okonyora kindi gions ne bano mugati liyo chikugora kurwetuka eduka yora consumer igayo sobonge ndo yasoma sipeje gatano na kabiri asepeji ya gatano ntochikuligereria ngana ki 2022 poll azimio la umoja bono ni goya ruro gochika audit ose forensic audit enyare gokorerwa chisava chia IEBC barorenga okay onyentu abwete osonye tu abwete toigorere chisava chikororwe audit tororenga naki obacholi bwa tareki ando mutenyo gatano na gatatu na kibwachete nyore twist nere yachete korwase whistleblower korwase kyombe kya IBC ulio tabetenga Raila niga abwete na 8.1 million votes against Ruto 5 point something ngali nebira kego tatika chikura chetani milioni sana igomba tagete sava bone igorwe ye kyombe kyo bacholi ne chimbebe IBC nagokorera emegano yarengene tatoyo kasi pejentangani ntoroche igoro ya crime go serobari wano mo ngwano yo mo oyo nyatiko ba kago fall in love na seba chito go korubo salia akaigerera
aliye sibachite gokoro busagani no busale bwabo asengencho abwate tuna feelings akancha oli bachite gokorera obusalia kagera agatan mangana yo busagani bukarate nena agachiko fall in love amo no monyene oli bachite kuibira kolende amotego maiga yo fall in love abanyanyimbo mba mubwati goikabono banyatwa bako mu arrest maiga yo kubeke date nolia anyarte ko bakagwancha liti ko bachite ko busagani mongwano yo matundura bono nabikire byara ntuchikoyeregerera yo page ya gatatu matundura no mu Gusii bado yona ana bua tosuke bosi aketa na sikaseti ya the standard ali teringa irigotoka matundura bonchali ono gose ndire bonchali ndire na oiseino aya machoke ya ndiyo ekazokere na sikaseti ya the standard ndianda na sikaseti ya the standard Mbaro ba tumire chujumbe chitaraba chinyingendo chenga Jared mtoto wa jirani agotaba morning Ensakia family asante tuned in with my wife Fenombaso Fenombaso nene lishafikiri ngora tumale ujumbe with my kids Hostin and Adlin asante have a blessed morning Ndizi TV family asante soko wakilisha gokora Kennedy Mirieri Gisemba David Kimori Eufemia Mora Cyrus Vitange tubakwanelia maiga mange David Mogaka agoteba good morning from Babadogo Nairobi tuko pamoja Mogaka Chris agoteba kura udhiru greetings to my mom Dorcas Barongo my brothers Mike Joseph tuko ndani agoteba show ni fire mwigo babage tutu Thomas Ondari agoteba kurwa gikano bwa masaba aboge tutu bwa masaba niko ndani ya Ensakia free Friday bunabotambe asante abombali bagenda tukotomache jumbe cyabo kwitira so biya kabisa Maserina bosi boli korugembo no ndime iyo muroberio Samuel Nyamari korujinse moja anyamataro Kisii foro igina Fred nyandika mosioma simino tote mwana satellite na Isabera Kirbo yemono mentobata ina ansamedi ya ibwatu yora gense ya monenus na mogoto mari request katona ko structure torena ngakimoro birwi watu ko chikogendera amoto mari request cheno ekero Joshua akonya kwe bangaria lendo gojesera meta mosikinerio weekend to detu kuna lendo mosiki neriogo kero kitemo datu me request ya na Joshua gubekaria kero montonyora request ya bia mosikinerio go request yako ile unataka ile ngoma yoyote na bogotuma gochagega studio kero koragense mninusu tutasoma request na itakuwa inakukujia kwa njia moja tena maridadi ekerondo che yule mmoja na rekoro diaspora agoteba following kinly na baminto tuko pamoja bia kabisa ngwire na sikaseti ya testonali page ya kabiniri mulketena na kibono mosaja yomo korwa sensemeli ya chararira ke lakini ninyiroche gaiga mosaja yomo ngakyanya thika goika ase police station na gote abuna inje nigo na chiete nkaegwe bese elinde nyare kingoita ine county ya Figa mosaja yuni gobona aigetigo ikase getu gyabanyanyimbo gyambale police station ekera arwe toborona inje na etujibese na nyagete elinde ngikranio boiti kero aigetoro ni gadena yaya injo yongete mirmeyo na ikraneti komoita omosubati ikaongeli ikramoitete bona gadarende no mundo tatante tingo ngare bese yana taranga kolengana no mo count commander magwense maya Figa count commander Benjamin Ongombe ni gaderuni suspect yo ni gagendete koba asi igetu ya polisi ya robot kiwacha kiwa sensemei ama kumibori moswadi umeter nara ile na ikraneti boiti na ikraneti boiti lakini bono yo nero tamwete chibesya chiria modete amwe 20,000 konde krako lega sia tamwete bes konda gatege ndoko kwarate ngende kuikasi gitu ya polisi ndipo tibina muntu taranga besya nande na koro boiti igo bono lende suspect yende ngurigwere akore nere bono nelina amostambe tia sebigo biaye na komoita lituko liarenge dia Jumamosi dia Jumapili wiki ya tete ego bono tuwe sebina sara ya bere bo musubati na baraire bono ntama onena dane suspect dia de bana ni ga de tuwe to musubati oyo tairi sababu
lakini atethule na genda ukoro mondo tigantumie saga genda ukore saga ma kwa jibesa ukitaji komara kila wana no ala asike tu ya polisi asense me ya figa na makumi sana oichana bona mango sibwale takanili no ndengo sibwale bona ulio ndo ukule angadale makumi se twist of fate nze mwako noro mwate no muyore lakini ndiga tu sabe kabisa kana ngorongoro wabo ase robot rugo ichani rase ka sedia de standard ndango ira se beji ya gatato asebono nsemeli ya Reverend Bishop Francis as a Pope Francis nyarga como point Reverend Henel Ijumaa ndonya uyugo chikoba mu bishop as nsemeli ya Catholic Diocese of Kitale kulingana no Reverend wate miaka 46 ni gobona go jago so abugo kore meremo ekaro Bishop Conley anyalidega kulisaini meremo karara kore mireme mengi go Pope na anyalidega go chora Reverend yo ndanyo gochikwera bagasa nsemeli ya Kitale ase beji ya gato bone murgedena kyaba muraha babere bono babwate omogoko gosaba abasaye babere babwate omogoko ekarba korda matemu akrasi kyatano gato oyo maganyaro 44 ndaganyaro 43 ande babwate gosamina bagende eskuru eyemo ande ndote yabanje kiranide bono niko bale nomogoko bono askardos kabosyo ni bono yaro rekande gose ni go ya roberibuna omurugi bomurai bwense ya America Jill Biden na Robert go jasense ya Kenya ngo kora letaro ya go jasense ya Kenya ngo ko yaene kya ya no mwasiri of foreign affairs Alfred Mutua oyo terina Morio Biden ni gakagere go chigo tara ni go anchanire nisko yo kumwariga ni asense ya Kenya ekero bago jikumira na egani nesko ya Kenya ekero umurugi ose first defense ya Kenya rejuruta nyarga kumwariga na ya kuranjwa sense ya Kenya ende uratu kwandra aberatatu that's Biden ngojale ya Kenya tiga cheka karibu bagenda butata getemana karo mgeni yako cha wanasema mgeni akuje mwenyeji afanye nini apone Igo karibu sana Mrs. Jaden ase ense ya Kenya page ya kabira se gazeti ya The Daily Nation ne muliketegana kimura ibwense bono Ruto ends 47.7 billion county medical equipment deal yani gago chamaiga ye equipment yo gotumeka sesinya gitari chichi county chinyingi cyabo nigo chire unused is a very big machine kolende igo chira unused due to lack of personnel ikia betereire bononga tigati ateneni omorobuli yubo konyora chi machine chichi koba unused to most of the counties due to lack of personnel no konyora mugano yo asepija kabere gazeti ya The Daily Nation ayoka gendrete inyoranga the former commissioner general Isaiah Sugo yo nyara ko bakagusire wiki eri yaitete tu abatebetie na baba ngo cyare kwenwa lituko lya rero ali sensemo ya bondonya chinsemo chia nyango suga alia bobas yes kurende ayo atarakoreka okoromo swat nare ochire aseke gambero na konyora eoda buna mubero nyagusira onyara kurusugwa chisambo kyagera korenga numuswati Julia Kamuiru nigagotebanga osugo nere tatu mwaba bana baye babere nyora omo High Court Judge Eric Ogola wano ruro gochika buno mubero nyagusira oyo obekire oretwa gwikase nyagitari ya Kisii level 5 hospital onyara ko bagokorusigwa chisambe cyo egere manyekane Kisii level 6 yes yeah asante se okongorora Kisii level 6 hospital chi sambo chinyara ko bachikorusu gwasenga chikorana no musubati yago tabango otigirwe kobe kwaso amangana yo maregania ya matanga ya aye osugo na ende nigago tebanero lenge tatu mwabo abana baye babiri musubati nigago agotebanga aisa gutindekwa chisambe cyo kitararusiwa nichiko mabera kongu gochakonyore oda nande yo gochagutindo kuro mubire egere chisambo chirusiwe iga atebete gambero ngagaki tiga chisambo chirusiwe tumanya kumanyanga DNA korwe egere morora bana ba nabaye
gusina baye gusimbali baye kore ngano musubati agote abana nabaye kurende nigatagete sambe chirusiwe na ikiagarire High Court Judge Eric Ogola nera aruru gochika nga chisambo chirusiwe atarachi gotugutwa igobono nara matanga ntumanyeti anyata kete kurusiwe we kabono lolin we ketenene lazima zi lakini bono lile kwenye musubati yaganyete bono ndiri kubabekera mmoja lakini kambro kya record kwenye rende nkiaganyete bono roje arote babwata bana babere abo tatumwa bale the former Commissioner General Isaiah Osugo mwana yuno irobolito manene sana ase lakini kitote na bono rende dijikina to dura mayana rende ngaki wakina dura mbona kinga kyoto kiriko banke familia yake roma edenga no bwate babere ose batatu because no yo gargata no yone because garwanyora abana no montoka no musubati munga utanyometi officially igonkyo minute still that is your wife eli chikeli got abanga 6 months plus that is your wife wana koranga no nyana se okoralia kugukwa lietali musubati ondrore kaneti tanyari tiko bakako ba included ya semero bele kolende kolenga no mwakili bwenke yo dansa no mari agote abantu tutange tiondo bwensi uganeti gocha samatanga anyagusira kiro muntu is welcomed mangana ndi matambe ntwataka kibono yinaro yenda bana baenga kina barata kire ba included e wili mangana makonki makolende ntumanye ke kogereke bono nabokira be continuous nkebe tukumanya bunana ki mangana yaras ke gochikosyo kirongo kwena sikazi ya tisande beji ya gatano ne murgede nanga ke serikali bigete miroberi ya bene kwena kina kigochikumo kiri birengo bibode miasenze ya Kenya na ukoro murakera nene kari budget ya Asra Fund ya jigosom ya 3.6 trillion yine beji ya gatano beji ya kirongo chala luge beji ya gatano kabine murgede nanga kimudabadi agote abono yule prime kabine sekretari ya tena barabuo ereta bwati bobebonde bwenzi no mokonyi bomurai wense gashagwa osewe somero mwana oyini gorase beji ya gatano na kabere abo mubwasi miura umoja ni gobono ya tena bono leo josokie dosia ya mangana akorakanda se chikura chomwaka weta ekarate abona bago singera buna ya bono chikura jio sio libuna ya asio libuna ni ntutu abwete bona karabata kire hodit saba ebintu binde bikoro dindo gwasiole yarwo kwana kiwasense ya Kenya yuniga goje karobono liberalia bwata intindi na unyakero bwekombe kerike bojera management IB sofora jebkati na takere wocherwe ngana ya kwana no murai bwense gose ya kwana litukoliri IBC ni bakuru evolution report igoro yechukura ki chaerete ayunigara sebeja gatana gatto gaseti ni ya standard Boigo, nemurikire tena Senate ni gobono yanya tege go approve IEBC bill on selection panel bata kore amendments jini go korwa ayute go somera omanyanga kiri berali tindira go sensa meria serde krabaru kwana igoro ye bill yo utako mayanke bill ye rengete mbara bata kiri go chiko oba ase selection panel ene ri go chikolira para bari ba chiko chorwa o chikoba guira mabaga commissioners asensemo ya IEBC ayunigara sebeji ya gatano gatuto gaseti ni ya standard pia mono sana karatoko tokwenda wika sepeji ya kabere neli mungwano limatundura olio bachito korobusaga nikolende mission yaba yatenete maga yokoro musubati olibagale gochikoibira nende aga fall in love nere atwara birangere bibwancha ningoyo karkende nabonda munyome karkende nabo torabe chipatna kolende negetiwe bosyo weke gambero gosena bwate twe abakonyoro mungano yo bwesomere amange ororengana ki mission ya robari yatenete mega yo mungwano yo mokibale aserende yo gochwikira ni busalia era karora igente kingao yes na wakanyari gaseti yu bwesomera sepeji ya gatatu peji ya kanene ligorongana ke Senate baigeta soko igwana nako etiali chikoliri ya Rweta National Assembly igoro ya selection panel ya IBC no yimtekire ko batabi bona IBC selection panel bill
nige gucha wikabosyo bumurai bwense Dr. William Ruto egere chikuligia mangana yesei apeji ya gatano ne mulikire tebuna na kiazimelo moja One Kenya bono ba challenge amangana yechisava cha IBC koigurwa magega yo kumanyekana yo gwasioli wanga Raila Odinga nega bwete chikura chinyinge umwaka 2022 nabo gwesomera olengana ki demand cyabo chire gocha sesava ya IBC wege peji ya gatano na limo bona barai kurasorogongo rwe Nyanza anene luo Nyanza nigo bono bebekire na kubwaterana mna kibako musira Dr. Ruto asing enchera yokwene kyamagendrasi chinsemo cyabo kolengana ne wiki elia etaliri murai bwensa ari guchugotariro ngorwa Nyanza Raila Odinga na boletia barai kumwaregania na inde kubeka magendraba sumustali bosyo kegima atia baraya bonjoshwa Aaron Oroni Ruth Odinga Rosa Buyu na Gladys Wanga abunga tia barai kura sorongoro wa Nyanza ose luo Nyanza na bagwa somero renga na kibono bago kereto bokoreri wa Dr. Ruto na inde bago chakumubwatesia asowekirania magendra peji ya gatano na kabere ni mulikirete the winners and the losers in Ruto's 3.6 trillion budget na wote bikuru abuli tangani mbarabia bago cha konyora kireki ande mbarabia bago cha konyora gento kieke kurwa se budget yumulikibega zeti na break it down kolengana buna na kia chikere department ego chikonyora ande na ki ego cha gochencha ayina bagwa somera senchira yobikirano asipeji ya gatano na kabere peji ya gatano na gatatu mokonyi bumurai bwenzerigade gashagwa itkuligoro na igeta sensemo ya Kericho Nyore County Assembly ya Kericho ne bwato bututukanu no gutaiwana na gatia ba MCA hamo na baraibe bunge yekere getarora kabatebi it is time abantu bakore mirimo batabwati buraburu na gutaiwana na kunde wensi elyo kubeka chi agenda chi serikali ya Kenya kwanza bosyo baratige bintu binde igobono koranga mbikirane tuko iwana abwasi banyartiko baba kubabeko bisi the majority leader and his deputy as well as the chief whip and his deputy yokora mangana yuburai kerokenda se serikali ye county ya Kericho ya bwato bututukano kulende tikuligara karumurai mukonyu murai bwensa taritensemeyo mbakwa nete asubutambe na bagacha into consensus ngana kibao korobo koreri bwabo ayo na ra na ta ko basa se the Daily Nation the Standard timidga na urtesta kulende kegen tukiana na giana tanta na ke kasi di ante Standard ne ko bate bintu ke te komzana yo boiti ana ro de beji inera yo te abuna mugadi yo mum niga njirani na muitete Moroki University ya karantina bono ni gonera ndete ko basa kambero na anda se beji ne ga na ro lina na nande musajo mande bwanje na itete mwana wende bu university ibon ne na mangana lenga sense moya Standard kerara mange sana nande bano doje gaseti alikuwa kwa na mangana yo sugo na iro burtase gaseti ya the Standard kero code family code ya de kurugo chikana DNA akorwa ndituko magaya matanga tara akorwa na ra ndete ko basa gaseti ya the Standard amange kabisa ayuna rasi kaseti ya Standard aseri tuko liara kurende ni gona ndo roboto nya turkubato kuna abakenya bangere ko banchi gotega radio ko bwachi TV roboto urwa bwato ketue bwango igane ko mbigiriyete Kenya National Media Establishment Survey ya the card ni go na abakenya bange ni go banjete chiti radio ko bwachi TV kurende chiti binjire banjete bipindi mbire banjete chiti bigete bisukuri nabo gwesomera asikateti ya 11 gaseti ya the Standard pia mono ayo mto Brighton no mwanchu muligelia ndochenga umubasuka noro beta sensema ya Juja ime ya Kiambu County egalieli ya charugete gwe karoche bano mulikibega zeti ya gotebanga misery drownings accident or suicide sengenchegali yonigo yasoete kampaka edamu gatigati alia ekero babere basire te mubere bumusacha no rusetwe litukuligoro chinga kumusubati ere arusetwe litukolinde liriria etete kolende kolenga no morugi onyagosira munyanegali yumusubati Margaret Kiru abatebangu musanio ye na registration number yegali yo mwakoya akamwakera akamatenge gali yo mwakondo chinga yagule ase damu ime ya Juja
igo narajo agenderete bana bantu bakumeti neme basukano go sen suicide abantu bagotaka kwerusya ubugima weterangira chinde chionsi korenga nabamenyi bansime yo bagoteba ng'asayo taliabe mono montarabo kurundi mwanda mwapaki ali mwara akwembe obyaiga bone nchiregali yaswete bakubuga tagati bwe damu ime the deepest side nere tamanyiri bya. That's why na normally kiale confused, was it an accident or a suicide kulinde abanyanyimba mbaigeta sabo bakarusiga lijo chinga kibono butuki bo genderete ayo ni gara CPJ komi gazeti ya The Daily Nation. Lakini ngentokera bungerina oyo nyagosira mbalingiro musbati mbalingiro musbati oyo kwana agaga no musaja amusugi musbati murugi boyo nyagosira ono rende ntokobanya nyasane romanye butukiko koruli ona investigation kia korwa korante. So what do you think, an accident or a suicide? No, I don't think anything. Yeah, I'm thinking something. Yeah, I think again thank you. Binte binge Kenya ya very style gete ogosu ku understanding kia very bune kibon kiara banta ono monto manne, it's a business person akiara ndie gali go je damu osingi kia be ngikire dikia ngo je gali kere ku musukuru damu me nigo ya gali na te bwading ko manyinge kwaro ngikia be bona bugo sinyungi kia be Zitu go Taiwan na kwa lenga mawalisahau tu ngikia be bona etapu akirende abono rende basiri bugima and baba dinde divide bona ina yeri tuko ana ina yebiro egadrojina bindo byakora kande sano mwako yo meta matuko abeire de 20 ebona ka tutika de matuko karbo 365 euros 20 nabako nyama tukani kadya to manchumo riri igono mwako tika sabe mano kartojiro ni kaseti igoli ka boiti ga yanaria kene tika to sabe rino na banyanyimbo boito bakoro botuki boisaine baina kina ebinte bingo bibeka bire asenjira ya bene kama tuko na manga sara tigarete 365 minus 20 na matambe ya tuko na manga medieine komino yo medigarete ngora asu kumatore irende ayuna yebiro na yechingaki nyume na kore kurwa sika senti ya testa ngana nera nande ase ngokora kurwa senta ya kiricho kuna ensema ya kiricho ba MC bali batwara gukorekano na ensema ya counties ni gobona bache bakomera no mukonyi mumura ibenze ekarwaje ngi leadership ya house ya assembly ya kiricho karba batena nkwayo ni barhout bokomu boli bokobase asebo konyo kwa bera se assembly yo ya kiricho mangana yo guitomo ya ke Brighton igoro yabo chenu konye study nere ya kodru research ya kodru konye abantu twagokirenga nkochiko tolkonyora HIV vaccine if you remember to kwantega na andre morobulio vaccine elia it has suffered a setback ya ireiro morobulio yugo se vaccine yokoba halted korengana ne kyombe kilikiare gukora uburingori obwo mosaico study ekiya chageto uburingori bwabo 2019 niko gia conductiri amorobele gachi chinse ao America and Europe na ndogotemwe gwa korirwe kurinde korengane chi research machibu bakonyora nigare despairing they seem machibu ayitali gocha burunge banyekororite konyalitangani bakorire bachakira gukorogotemwa gwe HIV vaccine koranga nechi ku replace mangana yobutume kibwe chikonini kurinde amachibu bakonyora from this trial okoranga talima ikira nubuya usete ko ba effective mono buna bakagirete gobono baratenenirie amangana yo gukora trial baragendera gukora uburingori obwo mpaka babe sure kwanye babere sure batekero bono riritu tu kwanetenga vaccine ya tokire bwana intugia tigere ne trial ekero bakore trial yokoranga terareta amachibu aliaganirie korengana naba ya teraba bujabuna baganetie one that is why HIV vaccine yiga nande yaratenenirake uringori bokorwa asibirengo bigoro nande anyake gochako korwe trial amachibu asoke buneganirie then tora twaro bale munga bono twanyolire HIV vaccine for now yaratenenire ya very halted for some time.
Habia kabisa mwanju muri ya ina rara samagazeti to the Standard the Nation kone te dra kunyiri goro yumuro biliori bo kwebwero ruini kwa Sendis TV anene kero kubeka emi ya moyoga shilingi 100 peke yake ya nyarage bwera chishiringi chide 10 eiki ni okanyora 200,000 ingyo kore ko mwanju muri genda ya sense meri liba na mpesa kero kira sense meri liba na mpesa ba ko boli baby number karo ikira lisara na bogo te mojumure kara ikira linga kya para kare kire kabisa karo mai tikenti ko to kichangie na limo nda kuma nga kya ko bege gento kya kabisa yes mojumure ya karo wachire assessment ya ko boko ko igure to kuna korele koro Jumatatu I think bona ga abantu bebwere ira bange and by now you should have been getting used to that nga chibe sanchire Ndizi TV wetera somoro buli bwo ebwera chibe se chiri wikomi bino mtago tebire ne chiri buchi mebere at the end of the week korenda sibono bono mambe tutara ko rumoro buli yoiga chiri wikomi ko batukira toro mondo liwe liwa norma de do batukira to mondo yeah do batukira to mondo akebwera Petroni akabatukira mondo akebwera babantu akabatukira mondo akebwera nindi bantu ajagire tuko lya rero ko batukira toro mwanyu muri ekero gutuma ekero ko enda sense meyo oshiriki tora mayedroke okorwa edro medeke okorwa busara igobono umuntu otoboire ni lazima nga at the end of the program yomorobuli bwensa kebono mambia ncheno yo mto Brighton lazima nkwena natole 10,000 shillings lipa na mpesa pay bill business number 515450 you know business number 5450 yes alafu na business number asogo to mebese ya gochi alafu bakuboli kerogo suko jali ko kubali na bono account name airika Ndizi yoga to lika bintu birimete to bwati ya digital no one to Ndizi NDIZI yes kwali kirabu ono ndekero suko jibosyo into ba kuboli na amount ne miyo ko kubeka kwa bekire miyo kabo epinero nayo nyibwa epinero yes onotuma temo konya goshiriki temo okonyora chances joko jega siane droge okorwali no okorali na yaya obogoyo nero bwa chibe sima mbegoni ego bana to bese ko tingumageka play now and win daily win anoro chega bwa soko kwa WTV ga bochirwi komi 200,000 lipa na mpesa yure rangi ya green go sema chani business number yure rangi ya red 515450 account name Ndizi bunoro chega bo na baiga amount ne shilingi 100 ya mochiko nyako ba shilingi chimisano gwana to kuchesa igo kuchesa mara 5 obekeli tangani emia ando tigake na ando bekeli ya kabere igo yatumekere 200 ando bekeli ya gatatu mpaka chintunde jichons chiere kogokora igo mwanchu muligelia be very sure koruge iga somoro buli bwensa kya bono mambe nchamno mto Brighton ne producer ito jeshauta lazima tutazawadi mshindi mmoja aiganege tikere minyoka buno kunyara noena ba minyoki bali bakubwa bakubuna chi record kwanya korogo minyoka ngora igaganyo montamwete kurumaiga no you have to run your race mpaka complete mwino igogendera gutuma the many times ogoshiriki the high chances cha winning cha uchigo cha senseme yao Swahili bagote banga unaposhiriki mara mingi zaidi ndipo unajiongezea nafasi ya kuwa mshindi usiwache nyuma tafadhali bono igankuru tole ekaro chikoro in fact chide chinsaibere ni chide kemera 5 na isano na ibere that's what yeah 70 na 57 wenda na pesa yako kwa mpigo tena maridadi igobono atubagui onde bwezi ejo mondo bwako ili atarawo chomondo akwiriri atarawo cheli atoka enda nze weekend yes mede wana bonya abantu bari bada madeni aya madeni amani wajiribusano wakane madeni utigana isa yes isa necho just 100 imekupea isa necho na bako ebinde binge kwa bata anapata to kiro monto rangi yake mwana atali kuna rangi yo monto leo kumanyanga yeye ondi wagole wachago tumeke ya bisieli so you know that aina aramangana maya as much as January ere nyomo pa yo mto Brighton kiangazi unaona homa zimetushika lakini hapa Ndizi TV tuko na siri tuko na baraka ya pesa mwe January ere mugasoro mutini liko gunyo no ene soda Coca-Cola na lini enkendu
bono rende ngakio konyanyuna to Ngakio konyanyonye to ko. Chibese chiurwenyi. Ndio kabisa. Urwenyi rura kabisa. Igo monyo muri shiriki ndio nyora chibese chu asenjera engia kabisa ime Steven ro wanso uzito kota kwenda sensa mirinde studio. Tutorenda sensa mirinde studio kinganchere mama Kerrigan nari masumuro bya goteba tunde Edwin Machave nera goteba tunde Jeffrey Migosi oyonkorunga ali mangere ime anda kulika kurugembo mangere asante agoteba nonde ime mpaka mwisho mpaka 90 no monto bichi kosolia mete 90 minutes mopiro elire igono ali na intwe goikomo elio Jeffrey Migosi kwani abantu bonsi p Matiangio Mondo agoteba to kwani Doris Donya Toto Aburi oyuno mo Women Republic County ya Kisii agoteba to kwani Paul Ombaki to kwani Jared Nyambega Equinini to kwani Fred Monene na Zakari Makoli Moginda kulinde Matiangio Mondo kango kolika maleta yu onsi obwataniga akona koyelili teli melimo kulinde twayanyolire Naomi Nado Kemi nera tumukwani Honorable Steve Mogaka oyoro mubungo West Mogra yes County Nyamira nero kwaniwe umwamba Moronyama Chiko na Mateni Job agotaba watching live from hoteli ya Buga tuko pamoja hadi mwisho biamona sana Matiang'i agotaba well represented kura chinsa machi hoteli ya Buga ichaye bako na gusiba ngora rinde tunashukuru sana asokolika gochaiga bwakire Ensakia tuned in korwa Chogo Road mpaka mwisho kaindi naomba ngoma ya Fusion Band kemunto enyota iwaende kina John Miriam na mafans wote wa Egetoseni Candice TV mbia mwana ase bali maendelea kutoka SMS ile request kanga producer ngo bekire ochotri down naomba wimbo wa Fusion Band kemunto enyota iwaende kina John Miriam na masabiki Sp Candice TV nero bwansumo usiwenda utomo jumbe jao bwana nandinara nero Matiang'i yo nando tebirenga municheze amasesenia by mother Busibuli hiyo ni request yake request yoyote tunacheza igo toma ujumbe yao bwana gatera kuliura gani kiango jitoroso wa sensa meri yebwatoke emete tinda wote wingi sese ngagiye akingo jene kote tokuirana turenda sensa meri nde ye studio tokuirana boigo maite bana mbali ko rugune Bukadness ingego ga maite ne Bukadness Roko mane Bukadness abura rebe kone nyomba sana boy agoteba korwachinse mwacha Nairobi Kangemi agoteba good job asante sana kwani abantu ba Kangemi abagusia bango maitano barabu Mountain View Kangemi abo tukwani abantu abange gabo Mateni Job wakire Matiang'i Mondo ngambia mono ase okumunyora sama kwani bono mambia metabana group Adam Adam Baro Adamson Peter Naro Peterson Naro lakini hawa tayo nera ninje manye but kuna mmoja niliona anaitwa Judas like Judas ya Naro and I was like Judas metari mobe Judas talenge mobe ne tama ya tali tama ande ninje ngote biabu mete Judas ninje ngote biabu to ande aina ororanya gonga turante bises wante be Judas no John tebi ese sto kera ngote ide na sense mendeli espiritu korina toma gote aba berata trakimo no nyuna nango jitorko na sense medi ya requesta we kada wote tina genda ushirikia sense medi okanyoro rwenyi kero gutumia imia oyoka josto kwenda somo ko josuna bala beka abana gote ina ngaki okogenda kanyoro rwenyi oruko rwandi Steven Rugwansumo gusi bo mugusi mungwana narabo gukwana kabisa rwenyi ebe sabune kurukwa igomana kero tokwera nantogendre gote bya ngaito gusuka goche to baisa gusuka nonye bali mora hoteli ya Buga mwensipi ka standby lakini choshwa gonte bina abantu bari baburi na bataranyora buyegende ikyo bataburi to gukora batena toirorere batena lipa na mpesa agenda ali baby kero wikire baby ngo saba bale business number kero kwa business number beka 51 54 50 kero kwa begene 51 54 50 bama wadena account name wano kwa bega Ndizi NDIZI kero kwa begire boigo wano lende ngete bagote ya amounti utakete ko beka sego sorie ne miyoka to bekeri to beka 200 to beka 300 bekemia kero kwa begire mia kero suke step ende ne pin bako
bini ero akina uwato ni siri yako na usishare na mtu bono beke yao karukwa bekira abu ngetene ko tebina bono confirm beko okay bono kwa bere oyo mobo abali bagenda sa dre kwa bere candidate utashiriki ndio uwe mshindi. Yes, lazima ushiriki. Mshindi kama hujashiriki. Ona mungu anzuma no mwanjo sorry. You have to participate. Umanya ko ba participant. You cannot be a participant onye tora participate. Iko bono shiriki haraka. Haraka yako ndio itakupea kitu bwana. Aige tora se marathon. Marathon umete. Ene jimbero jigo umete. Jimbero iga. Ona ali asengo liga begire. Yes. No weka. Uiko ike finishing line. Na intubu na chire fari inchena Brighton na Joshua Uta tutaona nani amecheza vizuri. Oyo nero wichikoya. Koroga ali nandri ni nani na hii kitu ibagui na ikujui. Hata sisi natuletea tu jina na namba ya simu. Kora babono mwajumu detu anda sensibility studio turakobonje rubuto tukwirana tubakumana mwana chiri kwa shiri mwatomire asensemiri yebwatoke tumaina dinde mo karansegeka wetento turu karansegeka lakini ngena tore asentunde ndote ke tuskoji lakini ndo tuma SMS yao yuko tuma yuko boli request uragani echesu bono mambia adinga kiro jense ya ndata kwenda. All right. Ndizi TV Ubwansu bw'Omugusii. Twaijanire kuraria ogokua kw'omong'ina Melania Magunga yosirete chitariki kianda cy'omutinyu mutang'ani mwaka oyiga bw'echiri 2023 nigare omong'ina onyagusira Brigadier Dennis Pius Magunga ng'ina Gladys Abdul Malik Ibrahim nyagusira Captain Mario na Veronica ng'ina Koro Dennis Salim Abdul Rasak Njoroge Asa na Veronica Moke ng'ina biara Sura Koskei Suheira Said Omar Afrinu Wanja na Alietina Koye nigale Musubati ng'ina Moke bamu abo ng'ina Koro Moko yoye gochia sabange Umuchango nokorekeri itukulia Jumatano kitariki 15 cy'umutinyu mutang'ani mwaka bw'echiri 2023 chinza chia mubaso umusangirikano nokoreke aharia chinse muchi kanisa ya Mary Immaculate Milimani Kitale litukulia Ramisi kitariki 19 umutinyu mutang'ani mwaka oyiga bw'echiri 2023 chinza 3 chia mambia mubiroye n'urusi w'echinse mechyo na kubuguligwa gochia Kisii ikinyurukia Nyamataro chinsa chia mubaso kweni wakwaye nkobe litukulia Ijumaa tariki 20 umutinyu mutang'ani mwaka oyiga bw'echiri 2023 indubu na egetase ni kia Ndizi Television twatumire ng'ora yaito gochia sogusira kwa Melania Magunga. Je, wewe ni mkulima na ungependa kuongeza mazao na kuwa na mifugo iliyo bora? Sasa kuna njia bora zaidi na za kisasa za kukuwezesha kufikia haya yote. Enokem Agrovet. Tuko na program ambayo inaitwa Hard Health. Programu hii inatusaidia kuwatembelea wakulima wetu ili kuweza kujua zile ambazo wanafanya ni kulingana vile inastahili. Tunazo dawa za kutibu mifugo, chanjo na zile za kuongeza madini mwilini na pia kuongeza vitamini na kuimarisha afya ya mifugo wako. Kwa duka letu tuko na aina mingi ya dawa za minyoo. So wakati mkulima amekuja kwa duka letu akishatuambia vile state ya ng'ombe yake yuko, age yake, tunajua tunampea dawa gani na gani. Dawa ambazo zinaitwa metabolic stimulants na multivitamin. Tunazo dawa za kuangamiza wadudu wasumbufu, mbegu mbalimbali zikiwemo za mboga. Tuko na madawa ya kuua kwekwe, madawa ya kuua wadudu wasumbufu shambani. Tuko na mbolea aina zote na aina zote za mbegu. Tuko na mbegu za mahindi, mbegu za sukuma, mbegu za matunda aina yote. Ili kuboresha mifugo wako na kupata matokeo ya hali ya juu, sasa tunazo mbegu za kiume za mifugo tofauti tofauti. Kama vile mbuzi, kondoo pamoja na
ng'ombe. Tunauza chanjo mbalimbali za mifugo ikiwemo chanjo ya paka, mbwa, ng'ombe, mbuzi pamoja na kuku. Tunaweza kuwapea wakulima wetu vifaranga wa siku moja. Vifaranga hawa wako wa aina 3. Aina moja ya vifaranga ambao tunapeana ni layers, wao ni wale ambao wanataga mayai. Aina ya pili ni aina ya broilers. Broilers ni kuku ambao wanafugwa kwa ajili ya nyama. Aina ya 3 ni improved kienyeji. Tuna chakula cha mifugo wote. Kuna chakula ambayo ng'ombe anafaa kupewa wakati amebakisha mwezi mmoja kuzaa ama mwezi mmoja baada ya kuzaa. Hiyo ni chakula ambayo mkulima anafaa kupea ng'ombe wako. Hiyo chakula iko glucogenic. Ni chakula ambayo mkulima akilisha ng'ombe wake, yule ng'ombe ana convert ile chakula into glucose, alafu ile glucose inakuwa broken down, inakuwa energy. So ng'ombe anakuwa na nguvu. Wale ambao wamenunua mzigo mingi yenye hawezi jipelekea mpaka kwa farm, na wale pia ambao ni wale wenye wako na maduka ndogo ndogo ambao wanauza bidhaa zetu. So tuko na magari zenye ziko standby zinafanya deliveries kote Kisii County, Nyamira County, Homa Bay County, Migori County na part of Narok County. Duka letu kuu liko mjini Kisii kando na horofa ya Market Plaza, na tawi letu liko mkabala na kituo cha petroli cha Shell ambacho awali kilijulikana kama Falcon Enokem Agrovet, kwa ufugaji na ukulima bora. Ine nomanyete eke wiki ya ora umwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline yuere a playgroup goika pre-primary 2 de amachama yayo gotumeka abakori emeremo baisaine chigali chobosombi egatieki kyo kogosororia CCTV kira ekirasi lyokobeka oborendi abalimu baisaine nabo igo nigo babwate asa